Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bangki, makin bedakan jasa nyosol, okay. Ini mana ekor ni kak kancah. Pertama mobil apa? Berenang? L183. King. Assalamualaikum. Tuan Sultan. Anak Sultan dah. Para nona wong Sumenep dulu saat ini. Ono di Kanigoro pun. Gak motor wuling silver L138. Saya akan cepetan. Bingung. Tukang Sumenep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Wa an Imran bin Husain, dan saking Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, muka-muka ngeridai sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain adalah salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Beliau sering mendampingi setiap perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika peperangan Khaybar, Imran bin Husain datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berbaiat kepada Nabi, bersumpah setia kepada baginda Nabi. Dan semenjak itu pula Sayyidina Imran bin Husain menaruh tangannya di atas tangan Rasulullah sebagai bukti pertanda adalah pembaiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa beliau ini. Pernah matamu ikut helma Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat nikah Kanjeng Nabi matamu dekat helma Siti Fatimah. Tanya aki bi Siti Fatimah, "Wa man ma'aka ya Rasulullah?" Siapa orang yang bersamamu ya Rasulullah? Imran bin Husain. Maaf ya Rasulullah, dan kaulah tak bisa melebu panjenengan, tak bisa membecot panjenengan, karena sebagian anggota badan kaulah belum tertutup. Saking tandiin Siti Fatimah. Saat nikah beda pakaian atau sarung senika. Nikah yang kui bisa Sayyidina Ali. Jadi Siti Fatimah ngakui separuh selain. Maka karena sebagian anggota badan Sayyidatuna Fatimah berisi tak tertutup, akhirnya Kanjeng Nabi paring selendang atau ridak beliau yang biasa beliau pakai, yang temaki ke Siti Fatimah dari luar,
wahai Fatimah, hari angkui untuk menutupi sebagian anggota badannya sing tak tertutup. Saat nikah belum beda ayat wajib tentang pakai hijab, pakai cadar, belum turun ayat nikah. Akhirnya masuk Gusti Kanjeng Nabi, masuk ke laban Sayyidina Imran bin Husain. Nah, jadi Sayyidina Imran bin Husain ini bahkan andik julukan apa, manusia yang serupa dengan malaikat. Sayyidina Imran bin Husain luar biasa. Nah, anna rajulan sak temene wong lanang iku aktako merdekaaken sapa si rajulan merdekaano sitatan ing 6 mamalika sitata mamalika ing 6 pira-pira budak. Ana rajulan satemene wong lanang iku aktako merdekaaken sapa si rajulan sitata mamalika ing 6 pira-pira budak lahu kang kaduwe sinten rajulan kapana inda mautihi nalikane matine si rajulan. Lam yakun kang ora ana iku lahu kaduwe si eman apa sing ora ana malun bondo harta ghairuhum sakliyane sitata mamalik fada'a mongko nimbali bihi kelawan 6 budak yakni sitata mamalik sapa sing nimbali memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fajazza'a mongko menapa niku bagi sapa Kanjeng Nabi, jazza'a mengjus-jus dibagi, mun bahasana monto-monto eta pantah bagi di Kanjeng Nabi jazza di jus-jus athlatan ing 6 hum ing 6 budak hum ing sitata mamalik den jus den ponto-ponto athlatan kelawan telung ponto telung bagian. Thumma aqra'a mongko nuli kari-kari ngundi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngundi bainahum ing dalem antarane athlatan telung ponto niku telung bagian. Thumma aqra'a nuli kari-kari ngundi sapa Rasulullah bainahum ing dalem antarane athlatan fa'ataqo mongko merdekaaken sapa Rasulullah itsnaini ing budak kang loro wa araqqa lan netepaken sapa Kanjeng Nabi arbaatan ing budak kang papat. Wa gala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maring sinten niku rajulan sing ataqo yakni muktik lahu maring rajulan kaulan ing dawuh syadidan kang keras kaulan kelawan pengendikan syadidan kang keras rawahu nyeritakan hu ing hadits sapa Muslimun Imam Muslim. Dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki a'taqa sittata mamalik yang mana si laki-laki tersebut memerdekakan 6 daripada budaknya. Sementara tidak ada harta benda lain selain daripada sittata mamalik. Atau tiba ada orang maradul maut sakit menjelang mati, yakni inda mautihi ketika menjelang kematian sakit dalam keadaan sakit
si maradul maut si nyababaki mate. Orang si sakit si parak mati nikah tak ndik apa kecuali andi 6 budak, berarti tinggalnya orang nikah cuma neng 6, cuma neng 6 tengoteng gitu lah, tak ndik apa boleh. Tanah tak andi, bungko tak andi, ada si mutamawal yakni suruh dengar, suruh ke sini, kasihan. Hah? Hah? Lah orang ini ketandi apa boleh, kendaraan tak gaduin, sabar Tegal tanah tandi kecuali cuma neng 6 nih ketok. Nah neng 6 nih ketok diandil, neng 6 senapa 6 budak. Nah 6 budak kapi nika bareng si orang separak mati ya gelak pemerdika ataqo sita tama malik langsung 6 nika pemerdika. Kabar ni kedepak dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin Fulan sakit dalam keadaan sakit parak saya itu tandi papan apa boleh kecuali 6 budak. Panggil 6 budak Nabi Kanjeng Nabi. Panggil fajazzahum athlatan, maka 6 budak gelap bi Kanjeng Nabi berarti 3 bagian. Buat 2 kan 6 kabina. Budak 2 situng 2 berarti 3 bagian. Tsumma aqra'a. Kemudian kocok bi Kanjeng Nabi. Dari wak 2 gela pelepu nyaman-nyaman lah 2 pelepu berarti banyakan badan 6 kocok fa taqo itsnain, maka sekeluar nikah bi Kanjeng Nabi merdeka aki waroko arbaatan, dan se-4 ni kayak tetap jadi budak, se-2 pemerdeka, se-4 tetap dalam keadaan jadi budak. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada orang yang sakit tersebut, wa qala lahu qaulan syadidan, Kanjeng Nabi menegur keras do orang nikah. Jakar betibi seakan-akan sinika. Budak walaupun hartanya sambian tapi sambian dalam keadaan sakit. Sehingga dari hadis nikah orang yang memerdekakan 6 budak tersebut namun dalam keadaan sakit yang menjelang wafat. Sakit sepon parak mati ya, maka aneka pada aki bareng wasiat fil irith, wasiat dalam warisan. Berarti mon pemerdekaan budak kelak tandik dunia boleh kecuali 6 budak, terus langsung pemerdeka boleh, berarti si mayit tandik apa dalam keadaan tandik apa mati, karena lek pemerdeka kapi maka tak oleh pada orang awasiat sekalipun aban ki odi, karena walaupun memerdekakan kelak keadaan sakit separak mati ya tetapi pada ki bareng hukum wasiat. Orang awasiat tak oleh beki kapi harus meninggalkan untuk ahli waris. Teti dari 6 gelak si hasil cuma neng 1/3, 2/3 untuk ahli waris. Buslah bocik dah anak, bocik dah kombo ya, wes beki kapi kok tak bisa beki kapi. Harus meninggalkan untuk ahli waris. Ya, paham sampean? Jadi saya bi Kanjeng Nabi nikah pelulus sebudak gila cuma neng 2. Ya ini 1/3 berarti 2/3 nah. 2/3 2/3 nah aneka tetap dalam keadaan jadi budak. Untuk syarat untuk hak ahli waris. Jadi kesimpulnya orang tabarru' nikah berbuat karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap imbalan atau balasan yang menetabarru',
sekalipun berbuat tabarruk nikah sunnah kelak, tetapi tidak bisa menjangkau atau melebihi daripada melebihi daripada kapasitas yang oleh untuk wasiataki. Harus sepertelon nikah ilulusaki, 2/3 nikah tetap andin ahli waris tak kening. Timun beda orang awasiat tang tanah disa tang tanah dina sabar wa sabariyah wis bagi kapi sampai tandi apa-apa tak oleh. Artinya tak oleh tak jadi wasiat. Harus edina 2/3% dari harta benda si mayit untuk tirkah. Nikah buktena. Beda orang para mati ya memerdekakan budak 6 tandi apa boleh kecuali 6 budak. Maka saya dua makai kocok wa 2 berarti 6 kelak bagi jadi telok 2 baru pelepuh dalam buto le kocok keluar. Si keluar nyaman ya pemerdeka. Si 4 2/3 nah tetap dalam kebadan budak karena untuk ahli waris. Si 2 lulus tetih wasiatah. Aneka nyamana awasiat dalam keadaan maradul maut, dalam keadaan apa sakit senyebabaki mati. Nah cuma sekhilaf nikah di antara para ulama apakah erge dari 6 budak kelak apakah takwim kada. Ini ke pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad. Jadi orang kelak tak boleh memerdekakan budak kapi karena budak kan kena ngejual. Budak kena jual. Semakin mapan, semakin gagah, semakin larang rekena budak kelak. Maka karena nikah takwim bisa napanya mana ereke, bisa ereke bederekena. Maka dari sekian 6 budak kelak saya lulus cuma 2, saya 4 pakun tadi budak binangkana nikahan ahli waris. Nah, nikah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apakah harus 2? Nikah sebita wa innama ikhtalafu hal tu'tabarul qimatu awil adat min ghairi tagwim. Apakah 2 mun saumpamana nikah budak nikah 6 berarti 2 saya lulus merdeka aki 4 enten apa pacet ebi menurut bitongan wa 2 adat atau dari harta benda kele etakum erge mon situng pola cukup aneka mendekati dekat rege sepertelon berarti situng. Pendapat ulama, pendapat selain enten 2 berarti adat benih masalah rege. Iya mon 6 berarti 2 en saya keluar saya tadi daripada wasiat kele saya 4 tak tadi berarti bitongan na bilangan na saya bitong bener regen. Sebagian ulama mentakwim dari rege mon 2 je telah hebat deki regen dari sepertelon situng je lah lebih dari rege berarti situng nikah saya pendapat ulama saya beranggapan berkomentar benih dari adat tapi al-mu'tabar takwim. Jadi beda si al-mu'tabar al-adat min ghairi takwim pada aki bereng masalah kini kah 6 daripada budak si pemerdeka cuma 2 si 4 tak merdeka dan seterusnya wa dhahabal ba'du ila anna al-mu'tabar at-takwim. Ini ke pendapat Imam Abu Hanifah bahwa al-mu'tabar min ghairi tagwim, al-adat min ghairi tagwim. Tapi sebagian pole enten saya bilang saya tentuaki benih benyakan tapi dari rege ngalak situng rege ampun 1/3 situng ya berarti benih 2 berarti sopaji semakin banyak untuk ahli waris. Dukan tanda keterangan dulu namanya. Paham tak? Jadi dalam awasiat sama sambian mati yang mati pada anjing ngomor. Ya, cuma saya sih tak mati kapi.
Sampean lah tengah orang lah. Wis bagi kapi dah Gus Muhib je lah. Karobi ini Nabi Anan saya tak bagi. Sabo bagi kapi tangan ada saya perhatian kan kok je. Wis pegel kok. Wis bagi kapi letak dia letak kira engak kan kok, tak kira perhatian kan kok. Bagi kapi kan kok. Bagi kapi dah Gus Muhib wis kapi. Tak keneng. Saya lulus cuma sepertiga dari harta waris. Dari harta nasi orang saya sakit separak mati ya kelak. Selebihnya untuk ahli waris. Apa dalil yang kini kah? Budak 6 langsung pemerti ke kapi. Tandi pak apa boleh kecuali 6 budak. Maka sedua pemertikah, seempat pepancet jadi budak. Caran kocok bi kanjeng Nabi. Sekeluarnya mana? Berarti jadi mertika. Pada bareng dalam masalah pembagian waris. Lebih singkat lebih simpel seneka. Kisah dan parak mati. Muntah parak mati tak beri apa? Iya mun beda saken, mun ada saken. Amun norok jalan, nongep. Nah, jadi sunnah hukum wasiat. Bila sabenare wasiat. Wahai anak-anakku, jatuh karan, rebuan. Sahabat beban bental tedung karena sampean tedung ini kaparak mati ya. Wasiat. Catat. Saya enggak tanah saya kiri berenembong. Sampai waris kuaku. Haji bingko hibakin ke masjid, wakofakin ke masjid. Mun saya ruah, saya berek ruah selebih lebar ruah keroyok. Wasiat. Catat. Sobung orang wasiat nih mungkin. Jarang. Padahal hukum sunnah wasiat nih. Bila benar karena umur tak mesti. Khusus sekering bine. Terus cak dan parak mati ya istausu bin nisa'i khaira. Wasiat terus ke sebine sampean. Saya enggak le. Petoat perintah Gusti Allah, petakok ke Gusti Allah, jaga anan. Engkau umur tak mesti. Sering hat sehat me wasiat dia bener tak mesti. Ajo mati sekali, saya tak mati. Takut engkau jalan kade, ben jaga bungkore jaga anak. Wasiat. Tapi sebine, hat sehat, engki sunnah wasiat. Gus, kok mau mati kade, anak jaga lah. Iya le jaga beter. Montang kuburan kita kering cek sampai abine boleh benar. Wasiat sebine. Omong apa ben jelek? Baca ada nyaman orang tak mesti. Orang hat sehat nguring kucur ya mati. Hat sehat tak sakit mati. Kau wasiat ke ben. Oh yo cak ke beter. Pasteh. Soalnya semua kerumoan. Mulai petong are congok kubur ninja tak ring kering ya. Di wasiat. Syane bine mun tak dele tang kuburan kering. Congok 2 minggu pancet becah, tak jeno-jenan becah. Sampai 40 aren pakun becah. 2 bulan becah, kene becah tok. Tak bine selake. Hari mun ada sedengki tak dia jangan lagi. Sendemin hu tak beda senyeram pak. Senyeram adik. Takku bi lagi. Bah me seram. Wasiatin kok biu. Apa ku wajan? Seram kok ya benar tang kuburan malai jelep. Dadi saya laki ada tek wasiat saya alek kena wasiat. Ya me kering mon deui jan. Masalah kiamat korang 2 hari tak kira kering. Engkau wasiat itu iyo. Apa ku wajan iyo? Engkau malai jelep le kuburan le. Seram benar le saya kelopain. Seram. Mbak engkau wasiat iki. Montang kuburan ki baca cak bine boleh. Aku mek politik deui ye na beun jajan. Dadi odin politik maten politik ki ya. La ilaha illallah. Dadi wasiat sampean. Catat wasiat.
Mun bab utang bener sunnah ya wajib hukum apa? Utang sampeyan niki bener sunnah hukum catet nika wajib hukum ma temor ma bere yo tange kabeh malah aja beli jeruah yo tangin tuku ruah yo tangin barung yo tangin dele tak nemu era dele todus wajib nih catet jak sampai tahun nih anak sambian kaduh masih mati dalam Ka'bah mon mati dalam keberadaan di otang nih tak kira sapa ora ya dadi mon urusan otang piotang wajib catet ben wajib keluarga nih ka oning engko di tanggungan ndak ruah pesine ruah berneng engko din tabungan berneng engko din urunan berneng engko din bangunan berneng engko pesine kamu ya tada lek kakan beun dia jan jelake tulis netok sih bede kamu pesine bodoh jok go boter bede catet na iya catet na bede pesine tada pegemet yang petorok ke denyang biban jadi menyanpa apa denyangnya mulai petorok PC seneng dia nama tak jujur Pak mulai petor EPC ini sampai keduh mun elang apa saya kebi gentir jengko orang-orang neku PC seberi bahkan kau tak pernah neku PC rajin kadaria bingung sabuk lemari sabuk babona perumahan yan le boleh bingung berarti bendahara aja pasti jujur aja mulai petor EPC tabungan seragam alhamdulillah nyari otangan tak nemu ya rezeki nomplok min haitsu la yahtasibu cek tiba-tiba aja leket tokan gerigi mun bede pesene lagi yang saking tak kira ada kita apa aja tak nemu sampean king kening denger mulai susah abah nih kayak foto PC tak tahu man mulai bilan sampai seten ini tak pernah rasanya aku bang panapa tak pernah baik nega tabungan pesene ponduk sama sekali andi pesen yang 6 juta selama Odin nih kan. Nek bingung sih nyapa pesen TV. Sabuk ning ngejom. Ya le boleh sabuk ning bental. Ning 6 juta. Nek panggine keng lah Lady Budi nek. Masya Allah. Tak tahu man rasana. Engki oning mun catetna oning karena abah sih telaten nyatet nek tabungan nek. Olehna total masuk hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian bede catat nakapi. King obeng tak noro, tak neku. Obeng apa boy? Tak neku saya. Mak teti pesena pondok, saya nih pesena tibi tak tahu. Mone salah menoreng nih kayak sabak neng umplung, neng butol. Tak pernah rasanya muka ring sepo nih. Wallahi kula sumpah. Ibu kula ki bede. Jadi mone salami orang nih sabak. Teti sangue berempat tak tahu teti tak pernah dengerin ka orang sing ngak ngonceng boleh mek sebri ya. Orang ajar. Ada esen teti. Esen aja pakai nyopet ya. Lah nika sampai ngak niker yang sepo nih. Akhirnya umur nih ibu nih pon teti tak pernah rasa ngeren de. Oh dina sebenarnya pernah setung saat nih kan yang daerah Kalisat berek nih tak wajar akhirnya cepon ibu gula nah iki kok akeh iki tekondi zaman mambengi Kalisat piro tahun yang 400 tau nih kan benih pasaran nah keliru paling iku cepon apa gini Abak boleh ngolok almarhum Mahmud. Nyok terakhir ada orang kelero ya. Paling din kiai sejauh ya kebala. Mulai nare mun nyalamen je cek ben saroba nih lain. Oh, iki berangkat. Dah Pak. Oh punten Kak Mut punten. Pacet kula pon lah saja ke kiai. Aniat pacet lah saben kula pacet nikah pon sedekan ring sepo kang kuwi kiai. Kita percaya yang sepon. Tak percaya. Mon kula kelero sini ke lebih banyak. Ya alhamdulillah. Kula andi kance Gustami Mengge nih. Molotan beri nih.
kaping geger abentah amplop adalah Pak omong amplop je lah geger bertulisan Ki Haji Tamimuddin Hamzah Mek Gus Tamim foto orang kita datang foto amplop berneng gula mun tak datang kala gula jangan gula bobo cok macam jangan Gus Tamim tuli datang padahal semak lawan ponduk karang menggah nih kau jeng pada menggene keng lawan ponduk nih ke acara datang ngongku salami bikulah yolo kau orang mak din Gus Tamim nggak mam berapa oh ya Allah keliru engki di gula sejawan gula saya semak ngocak gula mon keliru sampean gula saya rugi sampean semak gula jauh jangan gula jangan Gus Tamim jomek politik tel sampai ambah engkau le pengalaman dia lah hajak talka biirnya rob taporo brede kok foto bi kula tuli dateng mun tak dateng ada ya yang kula dia langsung abalap dia dateng Gus Tamim hari raja tega sineku rejan Gus Tamim tek begiong ku mun tak dateng yang kula ya boleh malah tuli borop jangan kula mun tak ada engko rezeki jangan kula la ilaha illallah itu luar biasa ring sepo ring kono bilan nih tapi dakwah ini pacet kamu sampai noneng ring sepo ning acara mah nyaringi video naba sa acara mah tak kira beda ngeberdere yentare nambu setia masalah nasihat na dele ngapok jolon bener nasihat ta karena keluar dari lesan saya tak dari ateh ma kharaja minal lisan dakhar ilal adhan apa yang keluar dari mulut hanya masuk ke dalam telinga Mbak Abdullah ini mau beda orang amain lebat itu tak idolili haram ya wailak celaka ban ya narak wah bahaya ban tan lebat itu bisa ambu intabi ateh keikhlasan ateh seneka sabung saoning kulibi sambian sali atte neka ma kharaja minal lisan dakhal ilal adhan mun hanya sekedar keluar dari lisan hanya masukkan kopeng tak membekas Romo Jasim ini mun pidato cet pancet Bayi Jasim ini mun ceramah cet pancet cuma orang bisa tobat masih cet pancet nih mun mangken tema kan lain bahasana dengan seindah mungkin mutiara katana sajaan penyampaian ungke torona beda cuma ada apa-apa lober nah apa sih keluar dari ate juga masuk ke dalam ate seneka di belajar mulai ngandai anak maenga keluarga nah nikah bat nyerambat nikah jadi saya khilaf dalam kalangan para ulama hanya dalam masalah adat bilangan banyak sekonen daripada budak atau harga daripada budak pendapat Imam Syafi'i adat dari 6 berarti sepertiga 2 2/3 untuk ahli waris pendapat saya lain enten tak harus 2 dari 6 juga situng mun pacet ampun masuk kedua masuk ke thuluth masuk ke thuluth berarti walaupun satu budak tapi harganya mahal cukup nikah untuk dimerdekakan tak harus 2 paham jangan gulang sih jadi mun sepakat para ulama tetap sepakat orang sakit dalam keadaan sakit para mati ya terus memerdekakan budak atau sampean ahibba tetapi sakit dalam keadaan para mati ya tetap masuk ke dekah wasiat sebagaimana orang sakit gila amar 3 ki budak 6 sekapina tanpa meninggalkan harta untuk ahli waris maka sedeti cuma 1/3 pada bareng hukum wasiat wasiat dak ke keluarga khusus dak keluarga bine istausu bin nisa'i khaira cok buambu terus wasiat dak keluarga bine sampean anak bineen binenna manto bineen istausu bin nisa'i khaira
terus wasiat sih bagus seteteh senga hari zaman-zaman lah akhir banyak orang secar kacir bahaya senga banyak orang ngasuh pelukan tapi ate nengak setan banyak orang se renggerengen setia tak ngakanan ajem ngakanan prabon bing mun ajem mulai situ ngale cokop keng mun renggerengen sak supulukan dia di bongkombong kebe tak cokop ajem situ berarti kan saraan bareng renggerengen tak nemu ajem reng bine engki terus wasiat nggak nikah bejareng aja me betorok kareng gerengan ya salbun ngambil lu bulun gemet istausu bin nisa'i khaira terus wasiat saya bagus cak busen ya ki mon tepak sebidek se politik ada ceretan ki buru juga wasiat ki sebine itu patang wasiat itu perang wasiat nikah jurus sesitung wasiat jurus sesitung wasiat nah mentor mau kedetail masih manfaat ya walaupun neka bebudak pun lat sobung tapi dari mana depan kebajikan mar neka ki tetap kebudun ini ke bebudak masih kulit terus tulia mare saung guna ki jauh tadi kakak bab nah ada berapa hadis bab banyak ya kada telok mari sini ada bab adab hari ya bab adab ini ringan nih bab budak bi bab warisan tak sanggup pula sini ini berhubung sampian tako oh tak tahu ya iya tako deh ya jaga aja teh tanganku ngaku beneke profesional bi bandeki masuk petinju do profesional masih kiai kan kudu profesional tapi masih tak tahu aja kaje bae oh geledeh tak anu Pak tak terpenter murid terpenter aja kalabi murid melono terpenteran dolek dung-gendeng kiai nah jadi sangkun kula butuh kikeng penter bisa deng-gendeng ya aslinya tak tahu apa-apa gendeng sar kulana sampai penter sebab sukut cokocok sampai penter aslinya tak tahu apa-apa tak pengalaman ki butuh cek buduna berhubung lu sukut deng gendeng ku tak penter lagi ya baru kena deng gendeng saya insyaallah termuka tadi ilmu manfaatnya jadi wasiat hukum sunnah catat setiap tedung hukum sunnah wasiatan apa sampean khususnya dalam masalah iman dalam masalah akidah dalam masalah agama ini sangat dianjurkan untuk wasiat jaga keluarga nah sebenarnya benar untuk hanya karena wasiat neka identik di orang para mati ya lah wasiat neka selalu disampaikan kepada keluarga sebenarnya khususnya orang mon para tedunga karena orang tedunga neka kancana mate an-naum akhul maut tedung nikah kancana mate ya berarti sebanyak tedung ya berarti semak ke kancana sekejaki je lah karena lalati ya nah sekut lati ya tedung itu ngaji tedung parak mulai dari jawaban lah ya tedung tak apa-apa kanjeng Nabi pun saren tapi saran kanjeng Nabi menunjukkan bahwa kanjeng Nabi ini kebasyariyah benih malaikat mau malaikat la aklala syurban wala nauma lahum tak tedung malaikat tapi kebeteraki takut kanjeng Nabi ini ke dari bangsana malaikat sengaja kanjeng Nabi ini mau ada area dan ring banyak sengaja pacet untuk menjelaskan bahwa engkau ini manusia aku luka mataku engkau ngakan sebagaimana ban ngakan warkudu kama tarkudun engkau tedung sebagaimana ban tedung keng tedung kanjeng Nabi ini kesekader untuk qalbuhu la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib keistimewaan kanjeng Nabi pernah kanjeng Nabi ini kesaren sampai ekeding bening ngerok cuma nyabak bak santa kanjeng Nabi langsung sholat tahu sah wudu apa ya kocak manusia biasa
Manusia siapa ngocak Kanjeng Nabi manusia biasa? Sahabat protes, ya Rasulullah. Bukankah ajunan Kak Dinto sehari ya Rasulullah? Naam. Tapi tangate tak pernah tedung. Selalu enggak tikir dekat Allah Subhanahu wa taala, khusus kanggo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada cuma sekadar, hanya nuduhake Kanjeng Nabi neka manusia. Andai kata Kanjeng Nabi neka saare apasa lagun tak apasa Senin Kemis, saungkun Kanjeng Nabi mampu, tak ada apa-apapun Kanjeng Nabi mampu. Tapi kebetulan lagi takut umat neka nyangka Kanjeng Nabi ini kebangsana malah malaikat. Sehingga sengaja Kanjeng Nabi menampakkan diri ada ada noreng banyak asaren ya ada noreng. Pada bikul sampian mirip Kanjeng Nabi mau ada sekone mau sampian nek sekone ada banyak lagi ya. Kanjeng Nabi mon asaren sekece mon sampian cek sekece asari pada bi etek berarti julo teu dunget no. La ilaha illallah, termoga titian masih manfaat ya. Mari ke bab adab, alhamdulillah. Bab adab ini insyaallah akhir punan. Selamatin ya mun hatam. Ya. Jodong dengan tok sen. Hatam kitab selamatin ya. Selamatin. Niat dari mangken hatam kitab Bulughul Maram senapa tahun nih kepunan. Nika ngaji nika mulai zaman Maji Saudi, berempat sesete pun. Maji Saudi ini tempat berkantor. Terus Mak Busiri beredajah, almarhum Mak Busiri. Siapa boleh saya mati? Ada dua ini ketok. Hah? Nuhin ini ke bede edeje biasa kanto. Nuhin Mahmud banyak lagi. Tingkur kiain bae bisa mati mun karoban saya Arab kok. Mati ini. Banyak saya punan. Asal Maji Sudi dak pasaran ngeding gula ngaos ini ke ambu. Tak apa-apa dek norok ngaji dek. Oh ki ngereng maji king kula tak pantes mun sampean ngaji ke kula. Punten dek. Kula cek terus ngaji dek ngaji. Terus tambah. Nah, dadi nek mun hatam selamat dek. Bener kan kuwi kula selamat sampean. Kakan tibi lah kurang dek kan nyaman. Nah, deki bisa dikoordinasi beda bedor ta. Hah? Oh sekol baca deki ngocak dak bedor. Deki napa nyamana bisa selamatin karena ngaji nak tahunan ini kan mulai zaman abah nih kak dari almarhum abah mungkin seperapat dari abah nih kedingin ngausah jembelu istiwa pagi sobung ring kampung cuma anak santri kau le jembelu takut tangit banyak ante dung jadi sabek mari sobu hitung sampean male tak tedungan mari bajang sobu karena tedung mari bajang sobu ini makruh hukumah ya tedung mari bajang sobu hukumah makruh karena berhadits larangan as-subhatu tamna'ur rizq dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subhatu tedung mari bajang sobu tamna'ur rizqah bisa mencegah daripada rezeki tak barokah rezekina tak barokah rezekina apa boleh tak bojong sopu ya tambah saat bojong sopu terus tedung mar bojong sopu neka bisa mencegah daripada rezeki ini bener kakanan to abek rezeki ilmu rezeki daripada sehari pak sampean rezeki ngakan sehari letron di ilmu tapi tak sehari dari di mana mereka nyari ilmu hukum wajib alakoh sehalal hukum wajib daripada wajib hukum ada rezeki selebih hebat selebih berharga enggak rezeki ilmu cuma orang jarang nyari cek saking beri door press ngaji nih kan yundi oleh sarong BHS ya tak sanggup pak hari yang kau lah para tekor sanggup lah ya beri ngenom kurang derem boleh itu lengah sekali Masya Allah yang termuka pada lenceng umur sehat walafiat insyaallah bila pun neka potos insyaallah akan kitab napa bacaan deki napa saya baca cuma ini pun menjelang akhir punan maksudnya bab adab rata-rata kitab neka mula akhir akhiran kelaban bab adab malah tak lupa adab-adab dari sepuh adab-adab ke guru nya
La ilaha illallah. Mantar muka seseteh yang gak derajat. Mantar muka pengajian ni ke istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ومداد كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغافلون اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك فلون اللهم صل على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما فكل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فضيلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرة أمتهم المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والعلماء المحدثين والمفسرين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلى بفخر الوجود شيخ بكر بن سالم وكعقيل بن سالم قطب الرباني سنش عبد القادر الجيلاني وسوسن شاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول مفرهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد الأبارس ثم إلى القطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم لروح قطب بن شاطئ البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفرهم ثم الفقيه مقدمة الحبيب عبد الرحمن السقاف والأدب والمهضر وإخوانه ثم الحبيب عبد القادر جيدة والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي سيد عباس بن محمد بن علي بن عباس المالكي وأصولهم وفرهم والحبيب أبو بكر كرسي والحبيب عبد الله بانغر والحبيب عبد الله حداد بانغر والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر والحبيب علي السقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب محمد بن حفيظ بن شبكر بن سالم
والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطر والحبيب أبو بكر والحبيب حسن بن سالم الشاطري والحبيب محمد الهدار بن يوان والحبيب محمد الهدار بيضاء والحبيب صالح بن حميد تنقل ثم الحبيب حسن بن هاشم الحبشي والحبيب حسن بن هذا السيقا وأوصل المنفرم ثم إلى روحي كي جاسم نور سالم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي ثم إلى روحي الجد مهاجر وزوجتي الجد عبد زوجتي الجد بن وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا ولكم فتوح العارفين ويفكر في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أولادنا وفي أهلنا وفي أرزاقنا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وعلوما نافعة وأذنا واعية وعملا متقبله وعلى ما سلفنا صالحون مثل الجلسة نويناه وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Nyon barokah Fatihah kangkui kesembuhan Al Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Ali Al-Muhdar. Saya makin sedang melakukan operasi berneng rumah sakit Malang. Mantar muka beliau parengna sihat walafiat yang kak penyakitah. Mantar muka parengna tuli peleman di rumah sakit parengna kesehatan zahiran wa batinan. وأن الله يشفي مرضى الحبيب عمر شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما سكن ستجا keluarga kaul panjenengan saya sakit mantar parang sehat wal afiat la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihah bismillahil alamin arrahmanir rahim وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة